laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Alhamdulillahi rabbil alamin, summa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Haray hande kadi en howti kahirde men wonde laawol kisal ɗo sabu etagol mo ɓe men andintina oya ko wawi andintinude on kañum kadi nafitora seeɗa. Haray en fuɗɗino yewtere noon fi lasidiji needi ndin ko woni kon ɗaɗi asle needi kon fiyo ɓiɗɗo ne oyo en innino ka vidéo men arano no woodi piiji duwaɗi waɗede avant de on tigi hay ƴettugol ko ɗum woni etagol ne a hoore mum toɓɓere ɗimmen enen wiɓuɗen on tigi eto ka suɓagol suɓorano Allah yamiriri noon e nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam tammun ɗum on tigi sino faala jiidi fewta Allah toromo ko jiidi hondi faala sabu na ɗi piiji tati ɗo na kanji tum meeɗi tati ɗo no tawa e ko fottana wonde ma no wawa battinde jikku e needi pay kon si o jibinama. Haray noon no woodi toɓɓere nayaɓere nde watteten ɗon himmude ko molana sabu ɗon noon mo kala no duwa wattande yila hakkene makko nde woni important. Kala waɗɗo faux pas e mayre ko kala ni weloyta jaɓɓitagol. En wino vidéo men feƴƴuɗo wondema mo kala yo landi to hoore mum ko wonnum o faalira jiidi. C'est-à-dire mi ƴetta exemple kala faalaɗo ñiiri o wiya min waɗanelam maafe suppu ma maafe hakko bantara maafe ɗum ɗo. Haray yen andu wondema toragol Allah toromo innamo lam faala ɓiɗɗo hala ko ni o wayi ɗum no wondi e sawaba nafowo toragol Allah no toroten piiji ɗin luttuɗin ɗin fo yen andi ko heewi torade Allah fi jiidi ko ɓe Allah newinanali ɓen woɓɓe himo newinani ɓe haa ɓe yejjitino hay ko Allah woni ɓe okkude jinjiidi par ce que no arde tun ɓe mari ɓiɓɓe nayo jowo jeego sonnaɓe ɗiɗo tato mo ɓe no jiidade ɓe yejjitino ko Allah woni ɓe okkude jiidi hay ɓe yejjitino toragol Allah telemma ka jiidi. Toragol Allah yo Allah okkorɗum jiidi nafayndi jiidi waɗandi barki yen andi ɗum no waɗa batte ɓiɓɓe jibinteɓe ɓen. Yen andi kamen enen Fuuta kamen yen andi ye mari namuji nanduɗi e ɗum ka yeynoɗa goɗɗo no itta sadaka fiyo heɓo ɓiɓɓe barkuɓe no ala ñammina karamokoɓe fiyo ɓiɗɗo mum on wonu karamokojo no ñamminayno yimɓe ɓe tawata ko kohoɓe fiyo ɓiɗɗo mum on wa'uwa maɓɓe mi innali no dagi kono haray enen fulɓe ɓen yen jikkinorno ɗum ka lasiliji men. Haray toɓɓere nayaɓere nde yewteten e o vidéo ko si woni sonnajo on Allah okkodima jiidi o sowanike ma o ƴettanima reedu angol kon ɓeygu ma ƴettanima reedu an sonnajo on a ƴettanimodima reedu a sowike. Haray piiji ɓuyi hino ɗon ko tawata hay gande science o no addi wondema ɗon piiji ɓuyno ɗon ko o waɗoyta batte e ɓiɗɗo on si o jibinama. Ko honɗum woni ɗum d'abord yen andi neɗɗo on si wonki kin sorama e makko boɓon kattege nene makko o nanay
o nanay ko woni feƴƴude yaasi kon scientifique ɓe neuroscientifique ɓen fof eno fottani ɗum wonema bobo on nanay taw sikku non ɓay o nanirta no nanirtan noon wondema o nanata yen andi hay si goɗɗo waalike fure o woni fure o waalike no jooɗi e bindi kala makkoɓe wondema fure o nanay o so'ay hay ndiyan ɗan o lootirte ɗan siɗan wuli e siɗan ɓunni yen felliti kan si fure on suroyama haray mo jenti teppi wonɓe hootude ɓen yen andi si fure mo wonki ala e mum so'i nani na ko wonki woni e mum woni nanata na ko wonki woni e mum woni so'ata haray ka bobon woni ka ɗenganene makko ɗo no woodi piiji buy ko sonnajo on wattanta yila e ko piiji buy ko modibbo on wattanta yila haray mi fuɗɗoray ko modibbo on wattanta yila kon yen andi enen ko ɓuri heewude kon ka sonnajo on woni sowiɗo kanko e modi makko hay souvent probléme jiɗi no woodi andite kala émotion mo ɓeygu ma heɓi wonɗo négatif ɓandu makko ndu sécrétay hormone ji wano joni si debbo monike ma o woni triste o heɓi chocolat ɓandu makko ndun yaltinay selƴoto kaƴiiƴan ko wiyete kon cortisol on cortisol si woni kaƴiiƴan huwtoyay bobon ka renga andi to noon ko très intéressant parce que bobon ko en phase moƴƴinagol o woni kala ko woni en phase moƴƴinagol hay si hunde nden ko seeɗani nde battinayi e mum ndaari wano son pii birikiire on naɓi kollunku on ɓilli directement waɗa e batte si yooridi noon ko non wa'ata yen andi bobon ka o waali ɗon ka renga nene makko kala émotion mo nene makko heɓi kanko kadi so aymo onon worɓe ɓen onon modiɓɓe ɓen enen modibboɓe ɓen haray ko yen eto ka sonnajo on woni ɗon sowiɗo wakkiloɗen hala en tewtaki sattere fi anden ɓiɗɗo men on no mahade e makko teddinenmo yurmoɗenmo weltinenmo so weltinimo ɗo waɗa e batte ɓiɗɗo on sonnajo on kañum kadi andita wondema goɗɗum no moƴƴinade e makko goɗɗum ko tiiɗi neɗɗo no mahade e makko yo andu to haray fewndo ɗo no woodi piiji ɗi o duwaka wadde andita wondema par exemple jentitagol musique ara ko sowiɗo no battina e bobon par ce que bobon wowtay ɗum ɗon ka o woni ɗon ka nde redu o jentitotogo o nanay neuroscientifique ɓe ɓen no waɗi expérience molanaɗo sonnajo wonnoɗo gollude e bar ka musique watta ko molana o golli e bar on fewndo ka woni ɗon sowiɗo ko honum ɓay o jibinoyi si bobon wulli o wulli ha o waɗi musique fijaynoɗon ka bar bobon fankay par ce que o santay wondema emo ka reydunene makko par ce que ko ɗum o ɓurno jentade en andi ɗon wondema ko o faamay o nanay o anday musique no wadde ɗaɗi makko ɗin janɗiday ɗum ko wiyete ko neuron ji ɗin ka hoore ka haqqille ɗen développa e ɗum ɗon an kadi sonnajo julɗo andu to wondema
ko fewndu ko tawata janngugol Qur'an rewtagol Qur'an e sa wawata ɗin ɗon ɗiɗi a hunjaki a janga awa jintitagol Qur'an o no batti no ya ɓiɗɗo ma on sa faala yo woni hunjiɗo Qur'an bo ya eto say bobo on jibina ɗaɓɓangol mo lekki ka kala mo koɓe ɓen fi yo wawu gandal nasi molanaki no woodi ɗum ko an tigi nene bobon an tigi sowiɗon jentitoɗa Qur'an waɗa suudu man ɗum ka jentitote Qur'an heewa janngugol ma jentito Al-Qur'an no battina e moƴƴinagol bobon scientifiquement no anda si wi e ɗum ɗon an nene bobon ta jaɓu tikkingol Allah fewndo ka wonɗa sowiɗo ɗon andu ya e moment wonɗo très spécial fi ɓiɗɗo ma o par ce que Allah no moƴƴinde goɗɗum kalen ngama heewu fewtutugol Allah juula toloɗamo mbela e makko on toloɗamo yo nafe yo ɓiɗɗo ma on wonu nafowo yo wonu balkuɗo hala si daali ɗiɗo alay gorko no mari responsabilité debbo no mari responsabilité yo mo be mon wattan yila ko émotion ji honɗi wonta ambiance on ka suudu ko honnun jentete ka suudu ko honnun wonta jikku mon onon ɗiɗo an gorko yurmina ɓingu ma yurmeɗamo wallitoɗamo weltinamo ɓernde an kadi sonnajo on wona aden jibbiliɗo heɗitiɗo ko wona yewtede kon e gande heɗitotoɗo Qur'ana e waajuji fii yo wawu wadde batte e ma battinoya e ɓiɗɗo ma on e wiino ka vidéo men alano wondema neɗɗo wawɗo ne'ude hoore mum woni ay kala ko waɗi batte e ma battine e ɓiɗɗo ma on yen andi portoɓe ɓe no jaɓi wondema no goɗɗo ronirta mawɓe mum ɓe nawnare noon ko non o ronirta ɓe kadi jikkuli goo o ronata mawɓe makko ɓen jikkuli ɗin fof goy kono jikkuli goo o ronay few awa ɗum wona ko anda ko jikkini ɗon an nene bobon an baba bobon ko jikkini ɗon wo bobon no wawa ronoyde ɗum ɗon si o jibinama halay noon jikkinagol jikku moƴƴu fiyo bobon wawu ƴettoyde ngun jikku kontina wona aaden moƴƴo onon tigi darte hoore mum neɗɗo noon ko selowo selugol wonde alta ka laawol na ella ko selugol seriɗo luttoya ka burure ko ɗum woni ella on hay mo kala e meɗen yo wawu nafitorde ɗi vidéo ji ɗo inchallah yewtere men arayde nden e yontere arore nden ko yewtugol si bobo on jibinama ha o heɓa duuɓi tati ko honno o ne'irte ko honnum battinta e makko ko honno l'islam on e gande kese ɗen ka leyɗe portoɓe ɓen ga yamiri en yin jogol boboɓe ɓen fii yo ɓeydu heɓude haqqil fii yo wonu nafowo sen waɗi ko watte kon avande bobon jibinede si bobon jibinama ko watte ton kon ɓurata wonande en facile par ce que hara le gros travail golle ɓurɗe tiiɗude ɗen Allah waɗani en de ko golle ɗi enen watten ɗen hande kadi fuɗɗoɗe ɗen noon alay inchallah onon babiraɓe amen e neniraɓe amen taw seedu e dow anagol men dow ane men fanne man yon luttude konngol dow ane men fanne man yo reeni amen ko on faalaka dow ane men
fiyo men moƴƴo men do'ano on onon kadi ñande janngo ñande tawi on ala par ce que yon andi onon digi si neɗɗo feƴƴini balaji ko iwtirta ɓaawo makko tawoyamo laakara o ko seeɗani no tawa e mum ɓiɗɗo fewuɗo gonɗinɗo ɗoftiɗo Allah no du'ano nene mum ben mum si ɓe feƴƴini e golle ko waɗayno kon ko waɗanta ɓe kon tawoye ɓe ka ɓe woni toon inchallah donc haray hay goto ta weltino du'anagol ɓiɓɓe mumɓen jibinaɓe ɓe jibinaka yo sonnaji o wonu du'otoɗo taw wonu huɗowo fi kala ene communauté men on kuddinin huɗugol ngol ka babiraɓe ka neniraɓe no ɗuuɗi haray huɗugol ngol moƴƴa huɗugol ngol moƴƴa haray ko do'anagol men menen ɓiɓɓe men Allah yo wawnu men ko ɓuri e moƴƴude kon o haɗan o danda men jokkugol ko boni ko haray inchallah en ka sa'aji aroji ka laawol kisal laawol fayɓe laawol mayɓe e laawol wurɓe kadi e laawol naɓaygol en ka alijannaji makko ko ɗum waɗi laawol kisal ko laawol malal haray ma assalam نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي أي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن